Kani gade Pati CCTV. Shibanta jong commission menyerap batle isne ye kilong yeng gibadong. Karam Krishna mission hanen kasngi ka arterik mentau nok pra ringkat ke jingitrelang bat ka company ITC Limited. Kerana senyang dikijan pong berkinap kuptia sekilong yeng hakish potli kisnong ibakan top ya kisnong maukning madan lingdo madan football jalenteng wa tengai umthli light dingsai thangsning light luom bat kisnong jongsha. Ya ke jinglang sa mi kini gitiar la pelong hak skol Ram Krishna mission hak kisnong madan lingdo hak balai dan langru UMDC ka sora konstituensi ba Donovan ke Wanlang u secretary ke Ram Krishna mission sora u Swami Anurag Nanda kirang basnong jungini kisnong kutup kilong kme long pa kisamla bat ki khanna skol hagane kasngi ki khanna na skol Ram Krishna upper primary school kila ai ye jingruai haswa ke jingkren pedang buram nau babu faster welling do obala panchai lor ki kam babha ki ba Ram Krishna mission kathmu ban kantiu ya ka imlang salang ba Donovan Wanlang haba keren kum kongsan lapun pau ye jingkemen banyadan menta lang hagane kasngi bat ban sakhi lang ye gane jingno senyang jong Ram Krishna mission ula ongru kum UMDC na sora konsensi hakaba ka headquarter baka skol jong Ram Krishna mission kadan utep babon na kriu kraw perkhat kilami na kislam jong Ram Krishna mission kibala senyang ru ya ka imlang salang haki babon ki benta kumulong Ram Krishna mission kelai ya ka jingshakri kabakraw hadu kata-kata ka great contribution na kamenta kari jongi kari khasi jengtia ka jongi menta lak nai puas nem klios mo mentan nado snem syajar kendai spa arpusaw lawan dakini ki maharaj banwan hakban seng yiki school ki baper Ram Krishna mission kelai kata ka jingshakri ha katrap ke pule ke putih. Kani gade Pati CCTV.